Yongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye nk'uko mumaze kubimenyera, nkaba ngiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, aho n'ubundi tugiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi by'umwihariko umukuru wacyo General Neva cyangwa Ndayishimiye Evaristo akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugenzi we wo muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaramwandagaje, aramubeshya, arangije akomeza kugenda amusebya ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yo kumubeshya byagenze bite rero? Tugiye kugaruka kuri izi nkuru zose uko zakabaye, tugaruke ku kinyoma cya Tshisekedi cyashyize General Neva mu bibazo bikomeye, ndetse tunagaruke ku byatangajwe na Bertrand Bisimwa aho yaburiye Ndayishimiye ukomeje kumenesha abanyamurenge. Twize cyane rero, reka duhere kuri ikinyoma cya Tshisekedi cyashyize General Neva mu bibazo akangari. Twihuse mu rwego rwo gushaka inkunga y'ubutegetsi bw'u Burundi, intagondwa yo muri Kongo Felix Tshisekedi yakoze ibinyoma byinshi abibwira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva. Tshisekedi yamusezeranyije insinzi yoroshye ya gisirikare, ishema ryo mu karere ndetse n'amafaranga menshi hamwe n'uburenganzira bwo gukoresha ku buryo budafite imbogamizi na zito ubutunzi bw'amabuye y'agaciro yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ariko ku ruhande rwa gisirikare no kuri diplomasi, Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye n'itsindwa ryo ku rwego rwo hejuru riteye isoni. Ingabo zabo zishyize hamwe zatsinzwe mu mijyi mikuru yose, bamwe bahungira kure, abandi batanga intwaro ku mugaragaro, baramurikwa ku karubanda bari kumwe n'abacanshuro babo bibanga n'abarwanyi ba FDLR bafatanyaga. Mu rwego rwa gisirikare, Ndayishimiye yatewe ubwoba bukabije ku buryo yihutishije intumwa igiye gusaba imbabazi. Tshisekedi na Ndayishimiye ntibigeze babona insinzi ya gisirikare cyangwa ishema mu karere, ahubwo bahindutse urwenya rw'isi yose. Ku bijyanye n'amafaranga, Tshisekedi yabanje kohereza amafaranga kuri Ndayishimiye ndetse amuha n'umutungo w'ubutunzi ukungahaye kuri Kolta uri Rubaya. Ariko intambara imaze gufata indi ntera, uwo mutwe wabo watsinzwe ahirubaya, bituma Tshisekedi ahinduka nyamwigendaho. Ndayishimiye wari ufite abasirikare barenga 10,000 bari mu ntambara muri Kongo yasigaye nta bushobozi bwo kubishyura, ubu arwana n'ikibazo gikomeye mu ngabo ze. Abasirikare bagera kuri 560 bo mu Burundi basabye guhura na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, nyuma y'amezi hafi 3 batarahembwa. Icyababaje nuko uwo mugaba mukuru w'ingabo yabasubije ku buryo buteye agahinda ku gusaba kwabo kwemewe n'amategeko. Yarababwiye ati, mwabicucu mwe, mwibwira ko ari njyewe mfite amafaranga yanyu? Ndashaka ko muzenguruka u Burundi inshuro ndwi, hanyuma niyo byashoboka nzasaba Imana ngo ibibahere. Mu ntangiriro abo basirikare 560 bibwiraga ko ibyo byo kuzenguruka igihugu ari amagambo y'umushinya y'ubuyobozi cyangwa abayobozi badafite icyo bashoboye. Benshi bashinjaga Ndayishimiye ubwe kuba nyirabayazana w'uko kuba batishyurwa, kuko uwo muyobozi w'u Burundi asahura ingabo ze nk'ibisanzwe. Ariko ku gitangaza cya bose, abo basirikare 560 bahawe itegeko ryo gukusanyirizwa hamwe no gutangira kuzenguruka u Burundi kuva mu ntara imwe bajya mu yindi ku manywa y'ihangu izuba riva. Kureba abasirikare bacitse intege, bananiwe, bategetswe kugenda n'amaguru bazunguruka igihugu bafite amapikipiki abayoboye abajyana, no kuvuga ngo bamwe imbere abandi nyuma, byababaje cyane bagenzi babo n'abashyigikiye Ndayishimiye. Umwe mu basirikare batubwiye utarifuje ko izina rye ritangazwa yagize ati, si ubutabera. Tshisekedi yahaga Ndayishimiye amadolari 5,000 kuri buri musirikare. Neva yajyaga yifatira 4,500 agaha umusirikare amadolari 500. Ubu Neva afata byose kandi ahana uwabajije ku mafaranga. Si byiza. Icyo abasirikare benshi
batari bazi nuko Tshisekedi yari yarabeshye Ndayishimiye inkomoko zacu zatubwiye ko Tshisekedi yahagaritse kohereza amafaranga kandi nta muntu uzi icyo arimo gukora, akomeza gusubika kwishyura buri gihe. Ibyo binyoma bye byateje akaduruvayo mu bukungu bw'ingabo z'u Burundi. Ndayishimiye yagombaga kuba yarabimenye kare. Tshisekedi ni umuntu utarigeze asoza amasezerano mu buzima bwe kuva yavuka. Kuri ubu rero buri wese akwiye kuba abizi neza. Ibi rero ntabwo ari Tshisekedi bibayeho wenyine, kuko n'abasirikare ba SADC bamaze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baciye mu gihugu cy'u Rwanda bataha South Africa, Malawi na Tanzania. Amafaranga yabo yose ntibarayabona. Ngira ngo rero muri kumva ikinyoma cya Tshisekedi cyashyize Sebarundi mu byago. Uyu Sebarundi rero akomeje ibyago nyuma yaho akomeje gufasha Tshisekedi kwica abanyamurenge. Akaba byo byatumye Bwana Bertrand Bisimwa aburira Sebarundi ukomeje kumenesha abanyamurenge mu gihugu cyabo. Uyu muhuzabikorwa wa AFC M23 ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politiki na diplomasi, AFC M23, Bertrand Bisimwa yaburiye perezida w'u Burundi ukomeje kwivanga mu by'abanyekongo no kumenesha abanyamurenge, agaragaza ko bitazihanganirwa. Bisimwa yagaragaje ishusho ibiri kubera mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo, yerekana ko ibintu bikomeje kudogera. Yavuze ko ibintu bikomeje kuzamba bigizwemo uruhare n'ingabo z'u Burundi, za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, abo mu mutwe wa FDLR na Wazalendo. Iryo huriro ryafungiye abantu muri iki gice cya Minembwe ku buryo nta ubasha kubona uburyo atarabuka, kuko nta muntu wemerewe kwinjirayo cyangwa kuvayo. Ati umuntu ntashobora no kujya gushaka isabune, umunyu, imiti n'ibindi nkenerwa. Ingabo z'u Burundi kwirukana abanyamurenge ku butaka bwa Kongo, abaturage bari ku butaka bwabo aho bavukiye bigiye ubu ni abanyamahanga. Abarundi bafatanyije n'ingabo za Felix Tshisekedi bari kubasaba kuva ku butaka bw'abasekuruza babo. Bisimwa yavuze ko iyi myitwarire yibutsa ibyabaye mu 1996 ubwo umwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire nabwo yabwiye abanyamurenge ko bagomba kuzinga utwangushye bakava mu gihugu cyabo. Byatumye kwa 7 Ukwakira 1996 wari vice guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Rwabanji Rwasi aha abanyamurenge iminsi 6 yo kuba bavuye ku butaka bwabo. Magambo ye ati icyo gihe nibwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye. Abatazi amateka y'igihugu cyacu bakomeje gukora ibintu nk'ibyo batumva ingaruka zabyo. Ubu nta muntu uzemera kwimurwa ku butaka bwe. Twarwanye ku mpamvu z'uko twameneshejwe mu gihugu cyacu. Bertrand Bisimwa yagaragaje ko biteye agahinda kubona abarundi bari guhambiriza abanyekongo kuva ku bwabo, abasaba ko bakwiriye kwibwiriza bagasubira iwabo ku neza. Ati muve iwacu, nta bibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, n'abavandimwe bacu, ariko imyitwarire yabo yo kwivanga mu bitabareba, ivangura no kutugirira nabi ntibishobora kwihanganirwa. Twe ntabwo tuzajya mu Burundi ngo tubirukane iwabo. Bertrand Bisimwa yanenze perezida w'u Burundi uhora arajwe ishinga no kwivanga mu by'abanyekongo, ashimangira ko ibyo ari uguteranya abarundi n'abanyekongo. Amagambo yati ibi bizamukoraho mu bihe bizaza. Turasaba ingabo z'u Burundi zaciye ingando mu misozi ya Minembwe kujya iwabo, niba tabikora ku neza bizasubirwamo, tuzabasubizayo, tuzabahakura. Abanyamurenge bagomba kuba mu byabo amahoro. Niba na Tshisekedi akomeje iyi politiki nawe azakurwaho.
Muri Nzeri 2025 umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zoherejwe mu misozi miremire ya Minembwe n'ibindi bice byegeranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ziri mu mugambi wo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge watangiye muri 2017. Moise Nyarugabo ukomoka mu misozi ya Minembwe yasobanuye ko iyi ntambara yatangijwe n'abamayimayi bo mu bwoko bw'abafurero, ababembe n'abanyendu barahirira kuzahagarika ibitero ubwo abanyamurenge bazaba batakiriho. Nyarugabo yasobanuye ko ubwo mayimayi yateraga abanyamurenge, leta ya Kongo yareberaga nk'uko ntacyo bibwiye, nayo iza kwinjira mu rugamba ubwo havukaga umutwe wa MRDP twirwaneho uharanira kurinda ubwoko bw'abanyamurenge. Ati barishe barasenye imidugudu igera muri 440, baratwitse abantu barenga ibihumbi barishwe, inka zigera ku 500 zaranyazwe bazigurisha mu masoko ya leta, kandi nanone abantu bari batuye muri iriya misozi barahunze, benshi bari mu nkambi z'ibihugu mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda na Kenya, abandi bakwiye imishwaro mu bihugu byo hanze. Usibye ibyo, muri Kanama 2023 Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare yohereza ingabo zirenga ibihumbi 12 zo kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntibyabuza uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo gutsinda abo bose. Ngira ngo murabyumvira rero,